mayyitun ko amayowo wa innahum kamɓe hedditiɓe ɓen ɓe fop maɓɓe kadi mayyitun ko ɓe mayeɓe summa yeeso ɗum noon inda rabbikum aw yawma alqiyamati inda rabbikum tahtasimun o wi si tawi ɗum ɗon gasi ñalande darngal noon aroyo yeeso joomi mon on fof mon tawa iwtirnoɓe ɓaawo yimɓe majjimɓeɓe ɓen heferaɓe e julɓe shirkoɓe kañumma e wotinɗinnoɓe allahu tabaraka wa taala bidayankoɓe e ñentinnoɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam tawa ɓeɗo hakkunde maɓɓe nden ñanden ko ɓe yeddotiraɓe ɓe wenjodira yeeso allahu tabaraka wa taala kono waɗi si tawi no tabiti e hadise mo imamu muslim filli ka sahih maɓɓe min hadisi abi hurayrata radiyallahu anhu wonde nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe maaki atani jibrilu faqala ya muhammad عش ما شئت فإنك ميت وأحبب ما شئت فإنك مفارقه واعمل ما شئت فإنك مجزي به واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس نلال عليه الصلاة والسلام بماك أتاني جبريل ñandego jibrilu alayhi salatu wassalamu ɓe arno ɓe tawi min nelaɗon ɓe makanimmi ya muhammad alayhi salatu wassalam kamɓe jibrilu ɓe maki ko ayyo muhammad ishma shi'ta wuuru yeruwo ko faalaɗa ka hoore leydi ɗo kono noon gurdam maɗan ko ɗan neeɓi wo ko ɗan neeɓi fa innaka mayyitun an ko amayowo ñandego ɓe maati wa ahbib ma shi'ta yiɗu kadi kala man ko faalaɗa fa innaka mufariquhu ñande goo ko a sertowo e ɗum ɗon kaaduna ɗo ɓe maati wa amal ma shi'ta gollu kadi kala ko faalaɗa fa innaka majziyun bihi ko a yoɓeteɗo joddiɗen golle ɗe golluɗa ɗon kamɓe jibrilu alayhi salatu wassalamu ɓe maati wa alam anda kadi anna sharafa almu'min wonde teddungal neɗɗo gomɗinɗo allahu tabaraka wa ta'ala qiyamuhu billayl ko immagol makko jemma tawa yimɓe ɓurɓe ɗuudude ɓen no waalino ɗaani yimɓe ɓen no heɓude dakamme ngol ɗo ɗoyngol yimɓe ɓen no fowtinde nde ɗo ɓernde maɓɓe ɓe deeƴinde kiiɗo wonki maɓɓe kanko neɗɗo ngo immo on saha ɗon o juulana allahu tabaraka wa ta'ala kanko neɗɗo ngo immo on saha ɗon o janga ndeɗo qur'anare teddunde kanko neɗɗo ngo immo on saha ɗon o janto inde allahu tabaraka wa ta'ala ɓe maaki wa izzahu teddungal makko ngal kanko neɗɗo on kadi istighna'uhu 'anil nas ko yondinagol makko kanko neɗɗanke on e dendanangal ko woni e juuɗe yimɓe ɓen tawa haaju makko ala e wonkun e juuɗe neɗɗo bal si tawi hawri o heɓi haaju innama yatawajjahu ila allahi jalla wa ala kanko neɗɗo on ko fewtata ko allahu tabaraka wa ta'ala wona nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe jannirno non oɗo sahabajo maɓɓe tedduɗo e hadise mo imamu tirmidiyu filli ka sunan maɓɓe min hadisi abdillahi ibni abbasin radiyallahu anhu nelaɗo alayhi salatu wassalamu nanguno ɓe ñande gono janna ɓe kamɓe nelaɗo on ɓe maaki iza sa'alta fas'alillaha wa iza sta'anta fasta'in billah ɓe maaki si tawi a toroto fewtu allahu tabaraka wa ta'ala toroɗamo si tawi a ɗaɓɓiray ballal kadi fewtumo kanko allahu subhanahu wa ta'ala ɗaɓɓiramo ballal oɗo hadis mo jantiɗe woni hadise mo imamu muslim filli ka sahih maɓɓe on nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe holli en ɗon wonde hay kamɓe mo allahu tabaraka wa ta'ala ɓuri suɓade o ɓuri teddinde kamɓe tigi e hoore maɓɓe ndeɗo mayde ko ɓe meeɗay ɓe ndeɗo ko waɗi si tawi hawri arabu ɓe wiyay wonne almawtu qamisun yalbasuhu kullu insanin ko innete mayde kon ko dolokke mo tawata bani adama kala bani adama ko ɓornotoɗo ɗum a teddirali ka hoore leydi ɗo ha wawa wonde an neɗɗo lawotoɗo ndeɗo mayde
amawnirali ka hoole leydi ɗo ha allahu tabaraka wa taala ɓantanama an ko innete mayde kon a heɓirali jawdi ka hoore leydi ɗo ha tawa ndin jawdi luttinte ɗo a heɓirali ɓiɓɓe kadi ka hoore leydi ɗo ha tawa ɓenɗon ɓiɓɓe ma ɓe hiwete ñande malakul mawti arantama koya wattu ka haqqille ma wonde nde ɗo mayde ko nde aranayde ma ñande goo fi yawmin ma wa fi sa'atin ma e ñallal ngal andanɗa hoore ma ko ñallal ngal allahu tabaraka wa taala happanma e sa'a mo andanɗa hoore ma ko sa'a mo allahu subhanahu wa taala waɗittinanma ko waɗi noon kanko jalla wa ala o wi'e fa ida jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun ɓeɗo ɓiɓɓe adama wuruɓe ka hoore leydi ɗo goto kala e maɓɓe si tawi hewti ka o maaya oɗo malaikajo tedduɗo si aranimo kanko neɗɗanke on o nennantake yeru seconde goto o nennantake yeru minute goto o yaccinantake kadi yeru seconde goto o yaccinantake yeru minute goto kanko malaikajo on si o arani ruhu oɗo ɓiɗɗo adam ko matun o hocca oɗo ruhu o nattamo ka allahu tabaraka wa taala ko waɗi noon an neɗɗanke on si tawi hawri a ardini ɗeɗo haqqille ma a miijitike ɗan gurnanɗan wonɗa ɗo a taway no wooduno yimɓe gooɓe wowli daynoɗa ka hoore leydi ɗo no wooduno yimɓe gooɓe ñaami daynoɗa emiran gooto no wooduno yimɓe gooɓe jindi daynoɗa ɓe jooɗo daynoɗa balɓe waalo daynoɗa nokku gootum miijitoɗa hannde tawa ɓenɗon ɓe hoɗino ka leydi allahu tabaraka wa taala hiɗa andile en kadi e hoore ma neeɓi juuti wona kamɓe woni ko arata tawa ma ɗo bal ko an woni ko yaata tawta ɓe ka leydi allahu tabaraka wa taala hiɗa wuuri ka hoore leydi ɗo hiɗa ñaama kala ko faalaɗa hiɗa yara kala ko faalaɗa hiɗa yaha kala ko faalaɗa hiɗa wowla kala ko faalaɗa hiɗa golla kala ko faalaɗa yarli an a wattali ka haqqille ma an a tumbali ka fondo ma wonde ɗan ɗo gurdam ma ko gurdam ɗan tawata wona gurdam lutteteɗan e mum ɗan gurdam ɗan wonna e mum ɗo an a anda ɗan ɗo ko ha ñande goo an a anda wonde malaikajo no iwtiri ɓawo ma a anda nde ɗo mayde ko hakkunde mayre wonɗa jinnude ko waɗi allahu tabaraka wa taala wi'en qul inna almawta alladi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimi alghaybi walshahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun o wi qul nelaɗo ma kanan ɓeɗo yimɓe wuruɓe ka hoore leydi ɗo inna almawta alladi tafirruna min ndeɗo mayde ndeyde wonɗon e dogude ko waɗi hiɗen andi ala alhaqiqa kulluna nafirru min almawt en fo min ala emen mo ala dogude ndeɗo mayde ko waɗi si a yi'i a nawni tun a dogani lekki ko holli ko a faalaka mayde si tawi a nawni tun a yehi ka laftane a faalaka mayde si otowal waɗi hito a pottike a faalaka mayde si bareeru waɗi hito a pottike holli wonde ko mayde nde wonɗa dogude allahu tabaraka wa taala o wi yonelaɗo alayhi salatu wassalamu humpitu en wonde inna almawta alladi tafirruna minhu no tabiti dey wonde ndeɗo mayde nde wonɗon dogude suuɗo ɗon fa innahu mulaqikum ndeɗo ko hawrayde e mon ndeɗo ko mayde nde tawata o wawata nde laawaɗe bal hinde hikkorani o yeeso ka wonɗo yaarude ɗon ko to wonɗon nde tawoyde fa innahu mulaqikum mayde nden ko hawrayde e hoore mo karmo koɓɓen ɓe maaki fa hadihi l ayatu tadullu ala anna almawta amama al insan oɗo aya no tindina wonde ndeɗo mayde ko yeeso oɗo ɓiɗɗo adama nde woni jaka yo ka fewtirɗa ɗon an neɗɗo mayde nden ko ton woni ka nde hikkori si a hammiri madina ko ya andu mayde ma nden ko ton nde woniri si a hammiri 36 ko ya andu ndeɗo mayde ma ko ton nde woniri kala nokku mo fewtuɗa allahu tabaraka wa taala o wi ko ya andu ka fewtirɗa ɗon mayde nden ko ton nde habbi ma e aya goo kanko allahu jalla wa ala o wi'en wa aynama takunu yudrikkum almawtu walaw kuntum fi burujin mushayyada o wi onon ɓiɓɓe adama ande dey nokku kala ka wonɗon e nokkeli ɗin ndeɗo mayde ko hewtute to nde on e onɗon nokku hay si tawi hawri ko e cuuɗi ɓurɗi towude ɗi woni ko wonɗon
mana si tawi a ɗaɓɓi château ɓurɗo towude on ka hoore leydi no hannde a yehi a hoɗi e chambre ɓurɗo towude on ɗon château allahu tabaraka wa taala o wi yudrikkumul maut nde ɗo mayde nde hewtitoton e on ɗon nokku o wawatande lawade ɓe maki wa ida nazarna wa tadabbarna hadihi l aya ɓe maki fahiya tadullu ala anna almauta halfa al insan si en daari oɗo aya en taskitike mo moƴƴa en taway kanko o sappinayi e woni wonde mayde nden ko ɓaawo neɗɗanke o woni yudrikkumul maut mayde nden hewtitoton ɓe ganni aya ara noon o wi fa innahu mulaqikum mayde nden ko hawrayde e mum ko hawrata e mum bimana ko fottata e mum koko woniranma yeeso e oɗo aya ɗimmo o wi yudrikkum mayde nden hewtitoton ko hewtitotoma ko hunde nde tawata ko ɓaawo ma woni ko nde woni ko waɗi si ɓe maaki wonde si en daari ɗeɗon ayeje ɗiɗi allahu jalla wa ala wi mayde nden no yeeso ma o wi mayde nden no ɓaawo ma ɓe wi en tawa e jaka noon anna al insana yaishu bayna almauti wa yataharrak bayna asnani almaut oɗo neɗɗanke jaka himo wuuri hakkunde ndeɗo mayde himo jinda himo dilla kanko neɗɗon hakkunde ñiiƴe ndeɗo mayde hinde yeeso ma hinde ɓaawo ma ɓanoga andi wonde jaka noon an a wawa lawade ndeɗo nde landaki kadi towugol duuɓi nde landaki hawrugol duuɓi nde landaki fanɗugol duuɓi nde landaki leñol nde landaki gorol nde landaki hay e hunde e bani adama o siwana wonki makko kin si tawi o lanni wonde neɗɗanke marɗo wonki wiyaka wonde ko mawɗo tum mayata wiyaka wonde ko suka tum mayata wiyaka wonde ko jiwo tum mayata wiyaka wonde ko bobo penu tum mayata hiɗen girri goto kala e men no seedi wonde ɓeɗo fof mo kala e maɓɓe nde lajal mungal hewti wo oɗo malaikajo no arde yaada e ruhu makko sen daari hande e yii ɓeɗo sukaɓe ɗan gurdan ɗan ɓe wuuri e mum hande e ndeɗo saare ma e nder ndiɗo leydi allahu tabaraka wa taala hande a taway ka annahum nasul mawta a sikkay kamɓe ɓe yejjitino mayde nden a sikkay kamɓe wona ɓe habbiɓe oɗo malaikajo tedduɗo ka annahum la yaqumuna bayna yaday maliki ljabbari yawma alqiyama a sikkay ɓeɗo ɓe daroytako yeeso allahu tabaraka wa taala ko ɗo yiyata suka dariɗo ha timmi haqqille makko ɗen no solliti ɓandu makko ndun e doole ɗen fof no timmi himo dari darde timmude tawa oɗo no dari wa kadhalika fewtiraka jiwɓe kadi tawa jiwo mo haqqille mum ɗen timmi duuɓi makko ɗin no woni ka duuɓi ka yimɓe ɓen fof faalamo ɗon ko o jiwo mo andanɗa hoorema darde nden no timmi no dari allahu tabaraka wa taala no neminimo nema mawnuɗo ndaara ɓeɗo hande hanunoɓe immanade kaɗo diina allahu tabaraka wa taala ɓe janga kaɗo ɓe famaka ɓe gollitira kaɗo diina allahu jalla wa ala ɓe daro kadi ɓe haɓɓito ko ma diina allahu kan towa ka hoore leydi kono ndaren hande ko ha honto ɓeɗo sukaɓe boni e hoore ndiɗo leydi ko ha honto ɓeɗo jiwɓe boni e ndiɗo leydi a fondayi e suka mo tawata ko habbitiɗo mayde suka mo tawata ko daroytoɗo waɗana allahu tabaraka wa taala contrat ndi gurdam makko ɗan ono fembi pelette no jinda e laawol ngol ono ɓorni tuuɓe no yuppitiɗe no haylo e laawol ngol ono ƴetti jolokoje no kolmbi e daaɗe makko e juuɗe makko ono woni neɗɗanke yarowo beere neɗɗo fiimowo dorogu neɗɗo yawiɗo mawɓe makko ɓen puyɗo mo jangata haye hunde neɗɗo mo andanɗa hoore ma ko bonnowo jiwɓe yimɓe kala ka iblisa alayhi llana noddata kala ka iblisa alayhi llana oɗo o daroto o darna kaɗo diina makko a taway oɗo suka ko ɗo woni ko weerata ka juulirde a yiyatamo ka darsuji a yiyatamo ka duɗe a yiyatamo kala man ka andanɗa hoore ma ko golle ɗe allahu tabaraka wa taala landi oɗo siɗa faalamo luttude ko to woni ko yaata tawa non oɗo suka ko o hanuno daranade kaɗo diina allahu tabaraka wa taala ko o hanuno jangude ndeɗo deftere allahu subhanahu wa taala o hunjonde ko o hanuno darade bimbi e kiikiɗe o wiya diina allahu kanko ma yaara yeeso kono ndaren hande ko honto ɓeɗo fewtina guite maɗen e ɓeɗo jiwɓe kadi ndaara jiwo mo landotoma o wiyama ko mariyama o wiyete landoɗamo o wiyama ko fatima o wiyete landoɗamo o wiyama ko aishata o wiyete
tawa waɗeɗo inde e laɓeɗe alaka dina allahu tabaraka wa taala oɗo jiwo yalta fotta e makko ka lawol ono ɗetti goɗɗum tokki e nduɗo sukundu makko o jaɓali yondinorde ko allahu tabaraka wa taala waɗanimo kon himo ɗetti mesji himo yolli e nduɗo sukundu makko mo ɗetti tisasji e perikji o hippi e ndeɗo hoore makko hoɓɓe no waɗi noneji mesji ɗin fof hande ayiyay goɗɗi tawa ko couleur bleu ndara goɗɗi tawa ko ɓale ndara goɗɗi tawa ko rouge ndara goɗɗi tawa ko jaune ha e chocolat ɓeɗo fof no jindude e hoore ndiɗo leydi oɗo no ɓorni dolo kunkun jungo woto ma dolo kunkun ala juuɗe tawa dolo kunkun no ari no keppi ka dow enɗi makko ɓawo ngon fof no ka kene landoɗamo tawa oɗo suddiɗo komo andanɗa hoore makko e nder galle julɓe woni ko o yalti baba en makko ko julɓe yumma makko ko julɓe oɗo no yaltini wuddu makko ndun ka kene enɗi makko ɗin no feeñi ka kene buse makko ɗen no ka kene mo ɓorni zippu woy seeka koy kiloti woy koolu koy mo ɓorni pantalo woy koy andanɗa hoore ma gorko hulowo allahu tabaraka wa taala o suusata ɓantude yitere makko nden o ndaara ɗum o yalta bimbi baba en makko no suti o naata kiikiiɗe yumma makko no suti naata yalta makko o fof bandiraɓe makko ɓen no suti tawa oɗo ko hanunoɗo darade janga kaɗo dina allahu tabaraka wa taala o hunjo ndeɗo deftere allahu jalla wa ala o daro o haɓɓito kaɗo dina ko ma yara yeeso sa ndaari ɓeɗo hande a sikkay ɓeɗo habbaki mayde tawa no ndeɗo mayde e hoore mayre nde landaki suka nde landaki mawɗo nde landaki paykun si lajal mangal hewti tun oɗo malaikajo weeray kama ko ɗoɗi si tawi no ari hadise e ittaɗo e oɗo sahabajo tedduɗo albarra'u ibnu azib ɓe maki ñande go nelaɗo alayhi salatu wassalamu no jantanoɓe fi ndeɗo mayde kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe sifaniɓe fi mayde neɗɗo moƴƴo kañum may mayde neɗɗo bonɗo enen noon ala ko joɗɗini en ɗo hande siwana yewtugol fi mayde oɗo neɗɗo mo tawata ko wakkiliɗo wurugol e hoore ndiɗo leydi allahu tabaraka wa taala hendu ndu fofata ndun ko kanko jeyi ñamete mo wonɗa ñamude on ko kanko jeyi jaram ɗam wonɗa yarde ɗan ko kanko jeyi leydi ndi wonɗa jindude e hoore mum ndin ko kanko tagi ndi tawa a wala ko wawoɗa wadde ka hoore leydi ɗo sina yeddugol allahu tabaraka wa taala salanagol mo kanko allahu subhanahu wa taala lundagol nelaɗo alayhi salatu wassalam imana ko joɗɗini en ɗo ko si tawi hawri an oɗo neɗɗanke a wuriri ni oɗo malaikajo aranima ko honno alhaali ma o wonirta an neɗɗanke on ko waɗi noon ko hunde nde goto kala men habbiti kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe maki e on ɗon hadise tedduɗo wonde neɗɗanke bonɗo on si tawi hewti ka o maaya allahu subhanahu wa ta'ala imminay malaikaɓe dental malaikaɓe ɓe andanɗa hoore ma ko malaikaɓe ɓawluɓe kis malaikaɓe hulɓiniɓe tagu ɓe tawata no fandi e ko allahu tabaraka wa ta'ala tagi kon neɗɗo mo tawata maɗum malaikajo mo tawata no hulɓinori noon ɓeɗo malaikaɓe ara daro yeeso oɗo ɓiɗɗo adam tawa ko malaikaɓe minnuma ɓawluɓe malaikaɓe hulɓiniɓe darɗe malaikaɓe ɓe tawata oɗo neɗɗanke suusata ɓantude gite makko ɗen o ndara ɓe darɗe ɗiɗi ɓeɗo malaikaɓe ara daro yeeso makko ɓe fonda e makko kanko ɓiɗɗo adama on kamɓe malaikaɓe ɓeyna wurunoɗan ɗo gurnan neminiɗa ñamuɗa ko ñamuɗa wo a tefali ko allahu landi yo ñaame yarɗa ko yarɗa wo a tefano ko on ɗum allahu landi yo yare golluɗa kala man ko weluma wonkiki nga darali ko welata allahu e nelaɗo makko alayhi salatu wassalam tawi an ko ni gurnan maɗa yaari ha hande haray nema mo neminiɗa o yonima nema ko ha hande nema hattanma si tawi hande a serti e ɗan ɗo gurnan a hootay woni ka tikkere allahu tabaraka wa ta'ala ka sonjaji makko e ka lette makko kanko allahu subhanahu wa ta'ala ɓeɗo malaikaɓe ɓe udditanamo ni ɓe wirnitanamo ko way warido kanko neɗɗanke on o hayno lettede allahu subhanahu wa ta'ala maranimoɗen ka yite jahannam o hayno bolle ɗe allahu tabaraka wa ta'ala maranimo ka yite jahannam o hayno kasoji molanaɗi kañumma e berleji bonɗi ɗi allahu jalla wa ala maranimo
si o ndaari ɗum ɗo o haynike o fellitiire wonde kanko neɗɗo on ko ɗo woni ko o yaata wonki makko kin hande kadi ki deesida ki yaltata ka ɓanndu makko ɓeeɗo malaykaaɓe ɓe immooɓe dirta on tuma malaykaajo tedduɗo on malakul mawti alayhi rahmatullahi jalla wa ala ɓe jippooɓe ara ɓe tawa oɗo neɗɗo bonɗo kamɓe malakul mawti ɓe toolo ka binde hoore makko ɓe noddamo ɓe maaka ya ayyatuha nnafsu lkhabitha ukhruji ila ghadabin min rabbiki wa sukhtin ɓe maaka ko ayo wonki tuunuki wonki soɓuki wonki yaraynoki beere wonki shirkanaynoki allahu tabaraka wa ta'ala wonki waɗaynoki zina wonki ki andanɗa hoore ma ko ñamaynoki ko harmi ko yaraynoki ko harmi gollaynoki kala ko weliki ka hoore leydi ɗo ki tefa andugol ko honɗum diina kan landi ko an yokiɗo wonki yaltu hande yaha ka tikkere joomi ma kañum ma e ka lette makko kamɓe malakul mawti si ɓe noddiri ni kiɗo wonki tunuki wonki soɓuki wonki neɗɗanke on ki anniyo ki yaltattaka nder ɓanndu makko nder ton ɗen anndi noon allahu jalla wa ala no waɗani oɗo malaikajo doole molanaɗe ko sortira ɗiɗo wonkiji ɓeɗo yimɓe bomɓe ko ɗoɗi kanko tabaraka wa taala o wi wannazi'ati gharqa o wi o wondiri dey ɓeɗo malaikaɓe sortirayɓe ɗiɗo ruhuji yimɓe bomɓe no sattiri ko waɗi noon neɗɗanke bonɗo sino mayde ko mayde sattunde si tawi himo mayude woni ko o heɓata ko ɗaɗi si tawi kanko jalla wa ala o yewti en fi maɓɓe ka qur'anare makko teddune o wi en walaw tara id yatawaffa alladhina kafaru almala'ika yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu azab alhariq dhalika bima qaddamat aydikum wa anna allaha laysa bidhallamin lil'abid kanko jalla wa ala o wi walaw tara hara an neɗɗanke on a yi'ayno إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة tuma nde ɓeeɗo malaikaɓe arani ɓeeɗo yimɓe yedduɓe fi yaltingol ɗiɗo ruhuji maɓɓe nattaka allahu jalla wa ala hara an oɗo ɓiɗɗo adama a yirayno ɗum gite maɗen tigi tigi kanko jalla wa ala o wi yeyno ko hawni ko waɗi noon hara ɓeeɗo malaikaɓe no dari e hoore ɓeeɗo yimɓe bomɓe yadribuna wujuhahum wa adbarahum kamɓe malaikaɓɓen hiɓe jogiti cabbi molanaɗi hiɓe piya ɓeɗo yimɓe yedduɓe hiɓe foccaɓe ka geece maɓɓe kañum mayɓa e ka ɓabɓe maɓɓe malaikaɓɓen no wiya wa zuqul azab meɗe ɗeɗo lette ko ɗeɗo woni lette ɗe fuɗɗorante ɗon ɗen ka wonɗon mayde ɗo taw dhalika ɗe lette ɗe wonɗon e yarde ɗo hande ko bima qaddamat aydikum ko immorde e ko ɗeɗo juuɗe mon ardini e golle bonɗe shirkuji ɗi waɗayno ɗon bid'aji ɗi waɗayno ɗon beere nde yarayno ɗon kañumma e rewɓe ɓe waɗayno ɗon zina e worɓe ɓe waɗayno ɗon zina e penale ɗe fenayno ɗon e ñaameteji harmuɗi ɗi ñaamayno ɗon ko sabu ɗum ɗon woni ko wonɗon meeɗirde ɗeɗo lette hande ko waɗi noon wa anna allaha laysa bidallamin lil abid allahu tabaraka wa taala siforali toñowo ɓeɗo jiyaɓe makko kanko subhanahu wa taala o wi'en e aya goo ولو ترى إذ المجرمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وبما كنتم عن آياته تستكبرون كانكو سبحانه وتعالى وي أن بيت آدم هرا هيجوني الله وأنه هلينو ما جيت لابد بس haynoɗa ɓeeɗo yimɓe bandiɓe sa'ande allahu tabaraka wa taala immini ɓeeɗo malaikaɓe yoɓe aran ɗiɗo ruhuji maɓɓe sanga mo tawata ɓeeɗo no e nder ndiɗo musendi mayde allahu wi wal malaikatu basitu aydihim hara ɓeeɗo malaikaɓe no fonti juuɗe maɓɓe ɗen bimana kalima on ko kalima isti'ara malaikaɓɓen ko mari ko gabitanji yani hiɓe fonti gabitanji maɓɓe nin hiɓe wiya akhriju anfusakum yaltinanemen hande ɗiɗo wonkiji mon soɓuɗi yaltinanemen hande ɗiɗo wonkiji mon tunuɗe yaltinanemen hande ɗiɗo wonkiji mon yawiɗi allahu tabaraka wa taala alyawma hande
tujzawna azaba alhun onon o yoɓete lette ɗe tawata ko jaasinayɗe lette jippinayɗe valeur mon on ko waɗi allahu tabaraka wa taala taguno on o teddini on o mawnini on ɓuri ko tagi kon fof o wi walaqad karramna bani adam minen min tagi oɗo ɓiɗɗo adama min teddinimo kanko subhanahu wa taala o ɓurni oɗo ɓiɗɗo adama e dow ko o tagi kon fof joni noon a wuuri ka leydi ɗo a yawikemo a wuuri ka leydi ɗo a yoori gite e fee makko ko o wi'i kon wona ɗum watta balko ko faalaɗa kon e ko aduna o fewndini kon ko ɗum jokkata kamɓe malaikaɓɓen ko ni ɓe woliranoye tama alyawma hande tujzawna o yoɓete azabal hun lette jaasinayɗe on itta teddungal mon ngal fes tawi noon ko sabu honɗum ko bima kuntum taquluna ala allahi gayra alhaq sabu ko laatinoɗon ka aduna ɗo wowlayno fawa e hoore allahu ko wona goonga wa bima kuntum an ayatihi tastakbirun e sabu ko laatinoɗon kon e ɗeɗo ayaje makko kanko allahu subhanahu wa taala hiɗon mawnintintono e hoore majje si a wiyama wonde sonnajo ko yo buumu ɓandu makko ndundu fo mayru hay e hunde hana yaltude e makko wona rewɓe nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓen ɓe wawno noon an wona neɗɗo mawnintiniɗo wiya wattake bal daroɗa nodda wiya ko yeeso ngon e neweɗen tun accidete gasi joni wakkilo ha bete hewta on nokkuɗon kono tawa hay ɗum ɗon a wawata wadde si tawi a gorko a wiyama wonde waare gorko ko yo accite wona nelaɗo alayhi salatu wassalamu janniri noon wona ya memu wona ya ittu conci gorko wata feƴƴuka holɓundere makko daroɗa wiya ɗum ɗon ko jofoyagal jeeya an ko a suka finuɗo si tawi a fembaki feppituɗa waɗa bordirara yo oye si tawi a ɓornaki conci ɗi andanɗa hoore ma ko waɗaɗi photo haray gasali si tawi a ɓornaki pantalon je yajuɗe jippitiɗe haray gasali si tawi a fembali ittuɗa ndeɗo waare ma haray gasali si tawi hawri an oɗo jiwo a ɓortaki ndeɗo tiggare a waɗali bodi a waɗali pantalon seere a tokkali mes waɗuɗa peɗa haray an fima on gasali kamɓe malaikaɓɓen ɓe wiyama ko sabu ko laatinoɗa kon ko a neɗɗo mawnintiniɗo e hoore gonga allahu on ko ɗum addi ha hande alhaalima on ko ni wonirta ɓeɗo malaikaɓe si tawi ɓe focci oɗo ndeɗo foccande molanane ɓe piyimo ngal ɗo piggal molanagal ɓe ɓiƴi oɗo neɗɗanke wa ndeɗo ɓiƴande mawnude on tuma oɗo malaikajo ha yinno noddude kiiɗo wonki yo ki yaltu kanko neɗɗo on o desida wonki makko ki yaltata ka ɓandu makko kamɓe malakul mawti ɓe poodira wonkikin forcé kanki wonkikin ki ara haa ki hewta ka ƴiye ɓernde makko kanko neɗɗanke on allahu jalla wa ala ko ɗo wi en kalla ida balagati taraqi wa qila man raqin wa dhanna annahu alfiraq والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى كان سبحانه وتعالى ويكلا كغوغا دي إذا بلغت التراقي si tawi wonki oɗo neɗɗo bonɗo oɗo neɗɗo soɓuɗo wonki makko ki malaikajo on pooɗiki haa ki hewti ka ƴiye ka ɓernde makko dowga allahu jalla wa ala o wi qila wi'ete nen ñanden marraqin ko hombo woni neɗɗo mo andanɗa hoore ma ko wawuɗo dandude oɗo hande o yilto ko docteur jo hombo foori e ko wiyete médecine kon o wawa ñawnude oɗo tawa ruhu makko on hootali ko hombo wawi moccude ha o wawa moccude oɗo hara ruhu makko on tawa yaali allahu tabaraka wa taala allahu wi wa dhanna annahu alfiraq kanko neɗɗo waaliɗo o fellita wonde jaka yo hande ko sertugol makko e ɗan ɗo gurdam aduna jaka hande kanko neɗɗanke on ko ha hande o fofayno e hoore ndiɗo leydi ko ha hande o jindayno e hoore ndiɗo leydi bal ko ha hande o ñiɓayno e hoore ndiɗo leydi waltaffati saqu bisaq allahu wi wonta hande kadi himo honkidira gelenji makko ɗin ɗiɗi himo ɓoylidira ɗi sabanedema museni ndeɗo mayde malaikaɓe wiyamo ila rabbika yawma idinil masaq hande no ngal ñallal ngal wonɗa ɗo ma kanko allahu tabaraka wa taala o wi ñande kala ñande yi'oyɗa on alhaali ɗo yowike e ma koya andude ñanden kaka jomima woni ko hotata
oɗo malaikajo yaltina kiɗo wonki oɗo neɗɗanke o yaltinira ki doole ko wonki tunuki ko wonki soɓuki ko wonki bonki nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe maki wonki ki luuɓa tawa ko wonki yaltinay ki luuri molanandi luuri ndin hewtoya ha tawya malaikaɓɓen ka kam muuli ɓe maki heddota ko malaikajo hay e goto la fi samawati saba wala fi l ardi wona ka asama'uji jeɗɗi wona ka leydi ɗo si wona kamɓe malaikaɓɓen fo ɓe hawtitay ɓe lando ɓe maka ene ko kaari ɓiɗɗo kaari hombo ni ɓe noddiramo ko ɓuri bonde e inde makko nden kamɓe malaikaɓɓen fo kadi ɓe hawtita ɓe huɗa oɗo neɗɗanke ɓe toro allahu tabaraka wa ta'ala wonde yo allahu jalla wa ala woɗɗintin oɗo aljanna makko on yo allahu subhanahu wa ta'ala honnoymo ka yite makko eɗen andi noon ɓeɗo malaikaɓe si du'ike du'a ɓe torike allahu tabaraka wa ta'ala du'a maɓɓe on ko mustajab ko du'a mo andanɗa hoorema ko jaabotoɗo malakul mawti si yaltini kiɗo wonki tunuki ki luuɓiri ni malaikaɓɓen huuɗi oɗo neɗɗanke tawa malaikaɓe goo no dari takko maɓɓe kamɓe malakul mawt ɓeɗo malaikaɓe no jogiti bulle molanaɗe ko ɗon woni ko ɓe cukkata kiɗo wonki oɗo neɗɗo soɓuɗo ɗen andi siko neɗɗo julɗo gomɗinɗo allahu jalla wa ala wuruɗo e gurdam islam kanko si wonki makko ki yaltiri doyi ki yalti koyo ki uru moƴƴa malakul mawti no wondi e malaikaɓe iwruɓe ka allahu jalla wa ala malaikaɓe ɓe andanɗa hoorema ko daneɓe pellabaɓe moƴƴa malaikaɓe uruɓe kadi hiɓe jogiti kasange iwruɗo ka aljanna uruɗo ko ɗon ɓe wattata oɗo ruhu neɗɗo mo andanɗa hoorema ko jebbilaninoɗo allahu jalla wa ala o wuri ka hoore leydi tawi faale makko ko faale allahu e nelaɗo alayhi salatu wassalam amma oɗo neɗɗo suuɓiɗo gurdam aduna o tekkani aduna on tekkere o dari o wi ko ma o waɗa fillaye ka hoore leydi ɗo tawi koye hoore laawol bongol kanko wonki makko kin si yaltoyi koyo ɓeɗo malaikaɓe tufu ɗum ɗo e bulle ɓe ɗetta wonki kin ƴawnoygol ki dow ɓe yaha ha ɓe hewta ka kammu arano ɓe lando udditanede fi ƴawnugol wonki kin malaikaɓe wonɓe ɗon ɓen ɓe wiya habbite men ha men lando allahu tabaraka wa ta'ala si tawi hawri sifa ɗiɗo wonkiji kanko allahu o kawtiray e sifa ɗiɗo si ɓe landike allahu jalla wa ala wiya ɓe kalla inna kitaba alfujjari lafi sijjin o wiya ɓe hara ande dey wonde yimɓe ɓe andan ɗon hoore mon ko yimɓe bandiɓe wuruɓe ka hoore leydi min allahu subhanahu wa ta'ala mi tagiɓe mi waɗaniɓe ko mi waɗaniɓe kon fo ɓe salila yettude ɓeɗo haray yo ɓe andu kamɓe ɓe ala werde ka angaka ka sijjin woni ko ɓe weerata ko waɗi noon hiɗen andi nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe maaki wonde oɗo ɓiɗɗo adama e hoore makko si tawi hawri allahu subhanahu wa ta'ala addiri alhaali fiyake makko on kanko neɗɗo on ha o hewti ɗo malaikaɓe landori ni allahu subhanahu wa ta'ala allahu jalla wa ala wiyana ɓe honnum inna alladhina kafaru wa kadhabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabu as-sama'i wala yadkhuluna al-jannata hatta yalija al-jamalu fi sammi al-khiyat kanko allahu subhanahu wa ta'ala o wi inna alladhina kafaru ɓeɗo yimɓe yedduɓe wa kadhabu bi ayatina ɓe fenni ɗeɗo ayeji amen ko waɗi ɗen andi ande buyno woodi sa wolaniɓe ko watta ka kaburu ma ko waɗoyta ñalande dargal ko ɓe atotoma landade ko si tawi a yeehi ton a arti ma ɓe wiyama si tawi ha hande a meeɗi yiwde yawɗo ton arti o waɗanma contrandi allahu wi sifa ɓeɗo yimɓe ɓe wuri e keferagu e fennugol ayeji amen ɗen wastakbaru anha ɓe dari kadi ɓe mawnintini e gollitirgol ɗeɗo ayeje si ɓe wowlanama ɓe salo ko waɗi hande ko ɓuri sattude e ko ɓuri muusude ko fof ka hoore leydi ɗo ko tuma natuɗa e galle ɗe tawata ko galle nodditiɓe wonde kaka islamu ɓe jeeya wiwɓe hoore maɓɓe ko ɓe julɓe jon galle on ko nodditiɗo ka diina sonnajo on ko nodditiɗo ka diina ɓeɗo allahu subhanahu wa ta'ala no waɗani ɓe geɗal ɓe wondi e mum jiwo goto yalta nder ton o wiya kanko ko yo buumu ɓandu makko ndun gorko janano meɗatamo yiwde ɓandu ndun ka hoore leydi ɗo ngari makko ki wonanimo kanko e modi makko ko nelaɗo alayhi salatu wassalamu jannirimo qur'anare teddude nden kon
oɗo desida wonde kanko o ɓornotako coñci faaɗuɗe, oɗo desida wonde kanko o foppotako gorko janano, oɗo desida wonde kanko o heɗotako musique, o yataka Allahu jalla wa ala yeddete. Ndara tawa mawɓen alamoɓe soñja ka nder galle maɓɓe sina oɗo, alamoɓe yenna ka nder galle maɓɓe sina oɗo, alamoɓe ɗawa ka nder galle maɓɓe sina oɗo, alamoɓe raɗoto ka nder galle maɓɓe sina oɗo. Tawa goɗɗo gono nder ton si weeti bimbi o immotako julana Allahu jalla wa ala, ko yawgol looto moƴƴintino, wujo nebbe mum rawninayɗe, tokka mesji mum ka hoore mum ma hippo perikji mum, lanna yuɓɓa peɗali mum ha gasa, ɓorno coñcoye mum faaɗukoy, urno nebban kañumma e parfum, ɓorno ko andanɗa hoore ma ko seeru ɗum feññin ɗum kala ko hanuno suuɗude, oɗo yalta bimbi kanko e mawɓen koɓe d'accord, o arta kikiɗe kanko e mawɓen koɓe d'accord, oɗo ala probléme, owa ettude tiggare nden no jinnude ka nder galle ton, kawo fewti wo ko siɓagol ange ngi tiggawima, kawo yaari wo ko yennugol ange ngi tiggawima, min wata noddan baaba, min wata noddan nene, kamɓe noon o neɗɗo soɓuɗoɗa mo tawata ko tunuɗo suɓiɗo iblisa alayhi lana, ɓe daroɓe na jiwo an on o woni jiwo curɓuɗo, jiwo an on darike, oɗo ko udditude gute ko finuɗo. Ndara noon landuɗa ɓeɗo, si a landike ɓe wiyama ko ɓe julɓe, fa ayna al islamu min haula'i, ko honto islamu woni e ɓeɗo? Honto islamu woni ko jiwɓe jelo woni wullitade hande, ɓe ɓornike sexy ha ɓe ronki ino ka hoore leydi. ko waɗi si Allahu tabaraka wa ta'ala wiyay faqsisil qasas, gissano ɓeɗo gissaji feƴƴuɗi ɗi fof majji, sifanoɗaɓe ɓe anda ko feƴƴuno kon, no gasa si a waɗaniɓe ɗum ɗo ɓe wajitoto ɓe miijitoɓe wona yimɓe wajitotoɓe. ko waɗi neɗɗo en heɓataɗo añuɗo diina ka hoore leydi o zaman men ɗo ha hewtiti fir'auna alayhi la'ana, fa aynahu, ko honto o woni? o darino o yeddi o sali ka hoore leydi ɗo ha Allahu tabaraka wa ta'ala halki mo mulini mo acci diina mum kanka woni. e si tawi a ndaari ɓeɗo heferaɓe mawnuɓe wonnoɓe e zaman nelaɗo alayhi salatu wassalam, Abu Jahli en, Ubay ibnu Khalaf en, kañumma e nanduɓe wa ɓeɗo, ɓe darike ɓe konnike diina islamu, ɓe soñji julɓe ɓe wa ko ɓe soñji ɓe, Allahu tabaraka wa ta'ala majjini ɓe mutini ɓe ka hoore leydi makko, diina makko kan no continue hay joni. o ɗaɗi si karmokojo go windi deftere, o winde alzalimuna wa masiruhum, yimɓe toñuɓe ɓen ka hoore leydi e ko honto woni werde maɓɓe nden honno ɓe sakkitori. o addante ton gila e annabi nuhu alayhi salatu wassalamu soñjamo ɓe naɓi ka diina, heferaɓe dartinoɓe diina kan on zaman ko honno ɓe lanniri, ɓe addiranama ɓeɗo ha heferaɓe e zaman nelaɗo alayhi salatu wassalam, ɓeɗo fof darino wi diina allahu ka yaata, allahu mulini ɓe diina makko kan continue. ko waɗi si tawi neɗɗanke daragol darto diina allahu kan wiya kaɗo diina folata, allahu jalla wa ala wi kataba allahu la aghlibanna ana wa rusuli inna allaha qawiyyun aziz. allahu on no windi ka lawhil mahfuz, o wi kanko allahu e nelaɓe makko ɓen ko maɓe foola, hay goto wawata dartade ɓeɗo. ko waɗi noon konngol neɗɗo saliɗo diina ko ley woni, wa ja'ala kalimata alladina kafaru sufla wa kalimatullahi hiya al-ulya. o wi konngol kala gaño diina kaka leydi fofako konngol makko ngol woni ko towi. si tawi hawri oɗo neɗɗanke ruhu makko on jawnirama ni ha hewti ton, allahu jalla wa ala jaabike ɓe wonde kanko ala place ɗiɗo ruhuji soɓuɗi ka makko, kanko subhanahu wa ta'ala o kawtirta e sifa ɓeɗo yimɓe, ko waɗi ɓe jaɓano kawtirde e makko fewndo ɓe wuruno ka hoore leydi, kanko kadi si ɓe haɓɓama ɓe nattama ka makko o jaɓataɓe kawtira. malaika ɓen nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe maaki ɓe accitay wonki makko ki ruhu makko on gila ka kammu ton, wonki kin ki yana ki cikko ka hoore leydi ɗo. kamɓe malaika ɓen ɓe ara ɓe ƴetta wonki makko kin ɓe ƴawnaki hakkunde leydi nin e kammu ngun, tawa hiɓe letta mo, hiɓe tampina mo, hiɓe soñja mo ɗo yo o surrede ka nder kaburu makko. eɗen anndi oɗo neɗɗanke hoore makko si tawi o lanni maayude, oɗo fure ma waaliɗo ka hoore leydi ɗo, a tawa wona moodi ma mari haaju e on, wona sonnajo ma mari haaju e o, wona yumma ma marnoɓe ma ka reedu maɓɓe woni ko mari haaju e o fure, wona baba en ma mari haaju e o, wona geɗalɓe ma ɓen faala o fure, yiɓɓe ma ɓen fof nden ñanden ko ɓe tinnoto ko wiwgol ɗetten mo naɓen.
wannon ɓe wi a lootay fure ha ñande goo an kadi looteɗa, a kasangay fure ha ñande goo an kadi kasangeɗa, a surroyay ha ñande goo an kadi surreɗa. waɗi allahu tabaraka wa taala ko fodi en kaka leydi ɗo woni ko nattata en. o wi minha halaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. o wi kaka leydi woni ko men tagi on onon ɓiɓɓe adam, si on maayi ko ton men nattata on, ñalande dargal kadi ko ton men yaltinta on, men ƴewna on ka hoore dargal on tuma daroɗen noon yewten ko feƴƴinno ɗon ka hoore gurdam mo. e aya go o wi wallahu ambatakum min al ardi nabata thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. o wi kanko jalla wa ala ko kanko woni funnuɗo, yani taguɗo on itti ka leydi ɗo, si on maayi kadi ko ton o nattata on ka leydi. kanko subhanahu wa ta'ala o wi o yaltinoya on noon ñalande dargal yaltingol ngol tigi tigi, ngol tawata nden ñanden mo kala e mo waɗoya contrat ndi makko yeeso allahu jalla wa ala. joni noon oɗo neɗɗo no waali nduɗo ɓandu e hoore mayru, tawa ɓandu ndun allahu jalla wa ala ko teddinno ko fo o itti, tawa hande kadi nduɗo ɓandu si wawi walade ɗo haysi ko ñallal gotal, ɓandu ndun ñuuƴi kañumma e kulle e gilɗi e ko andanɗa hoore mum ara e ñama nduɗo ɓandu oɗo neɗɗanke. waɗi allahu jalla wa ala itti ɓeɗo malaikaɓe aynaynoɓe nduɗo ɓandu makko, hande kadi hay e hunde ala aynude ɓandu makko num. ɓe ɗetta nduɗo ɓandu ɓe loota, ɓe lanna ɓe waɗana nduɗo kasange, on tuma si a ndaari no ɓe haɓɓirtama noon an neɗɗo on ka nder kasange ma. ɓe ɗetta kolli ma mawɗi ɗin ɗiɗi ka koyre ɓe haɓɓinira, ɓe ɗetta kolli ma mawɗi ɗin ɗiɗi ka juuɗe ɓe haɓɓinira, ɓe ɗetta lince ɗen ɓe turna e ma haalanna morlade e nder majje, ɓe sudda ɓe haɓɓa hoore nden dowga, ɓe haɓɓa koyɗe ɗen leyga. karmo koɓɓen maaki neɗɗanke yarliɗa mari ka hoore ma, hiɗa mari ka ɓernde ma ko honɗum ɗum firi. ko wa e hino ya allahu tabaraka wa ta'ala ko kun ɗo woni kun okkunoɗa men ka gurnan aduna ɗo ko wuuri, kun golli ko kun golli kon, joni meɗen nattude kun kama kadi an kadi golla e makkun ko falata kon. tawa an neɗɗanke on ala yiltowoma nden ñande, ɓe ɗettama noon hande kadi ɓe fewtina e oɗo kabur. nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe maaki oɗo neɗɗo bonɗo si tawi no naɓede ka kaburu makko, o daroto o wiya ya waylata, e heno halkare an, e heno bone an, ko honto ɓe woni mi namude, ayna yazhabuna bi, ko ha honto ɓe nawatanmi. tawa alaka ɓe fokkintini mo siwanaka ngayka lette allahu tabaraka wa taala, alaka oɗo fokkiti siwanaka o tampa o sonjo ka o heɓata ɓuttu ha pooma hande kadi. ɓe hocca oɗo neɗɗo ɓe naɓa mo. ona nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe makiri noon e hadis mo imam muslim filli min hadisi anas ibni malik radiallahu anhu, ɓe maaki yatba'u lmayit salasun, ɓe maaki neɗɗanke si maayi piiji tati iwtira e ɓaawo makko. yatba'uhu maluhu wa ahluhu wa amaluhu fa yarji'u ithnani wa yabqa wahid, ay yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. ɓe maaki neɗɗanke si maayi piiji tati iwtira e ɓaawo makko. e nder ɗin piiji tati ɗon ɓe maaki ko jawdi makko ndin, e ɓenguure makko nden, e golle makko ɗen. an oɗo neɗɗanke hiɗa wona neɗɗo marɗo otowal ngal jindata e hoore mum ka leydi, hiɗa mari suddare, ɗa mari gatal, ñande maayuɗa tawa koye nde ɗo suddare woni ko ɓe suddatama koye hoore ngal ɗo gatal ɓe wattama, ɓe yowama ka otowal ma, tawa ko ɓenguure ma, ɓiɓɓe ma, kañumma e bandiraɓe maɓe mana e ko nandi e sifa mum, woni ko immotoya ha ɗowama ha hewtoya ka kabur. heno golle ma nden, heno ɓenguure ma nden, heno jawdi ma nden. ɓe maaki piiji ɗiɗi ɗin non rutto accama toon, woni on ɗum ɓenguure ma nden, goɗɗo ko yiɗuma wo ko yiɗuma ko ha ñande o wattuma ka ngayka o accete toon o arta. jawdi ma nden kadi ɓe naɓidetama e mayri bala accendi ga, hettoda noon hande kadi antum e golle ma nden. joni noon oɗo neɗɗo mo tawata ko walaynoɗo e hoore 4 place yaajuɗo, ta buutu makko on ko resor wonno, suusata walade e leydi, suusata walade e gatal, walotoɗo e étage je, waɗade climatiseur, waɗade ventilateur, courant mankataka makko jemma e ñalorma e muɓɓini groupe makko on, tawa yoja ka oɗo hande kanko o sortike en galle yaajuɗe ɗon, ko gay kunkun andanɗa hoorema largeur makkungon si yaaji ha ɓurata 2 métres, si jundi makkungon juuti ha ɓurata métre 3, oɗo nden ñanden ko to woni ko o walotoɓe awniramo, ganaɓe walliniramo hoore walbo makko ñaamo ngon,
ono acci buutuji ɗaatuɗi himo waali e hoore ndiɗo mbullaari ɗum ko siko ceedu siko ndungu tawa himo waali e nder ɗeɗo loope neɗɗo mo tawata jaɓatano hay tuunude ka hoore leydi tawa ko ɗetteteɗo yahe walline e ndiɗo tuuni kanko neɗɗanke on o luttay ɗum ono marno armoire ji tew coñci himo marno valise ji tew coñci mo marno portemanteau ji no heewi tew coñci paɗe no waali nokkeeli ɗin fof tawa o yaltiraali ka aduna ɗo siwana wa kun ɗon perkani um dani um ɗum kanmo ko jogo wi unzur ila man malaka dunya hal raha minha illa bi qutnin wa kafnin o wi an neɗɗo laƴƴu gite maɗe ndaara lanɗo laamiɗo oɗo aduna mo tawata wuuri ka aduna ɗo o waɗi laamateri makko moolanani nin ka gurnan aduna ɗo o e marde coñci taw si o yaltidi e oɗo aduna siwana kasangewu makko kun kañumma e hottollowoy koye ɓe watta e makko koy won noon no allahu jalla wa ala tagirma noon ko noon tawroytamo an oɗo neɗɗanke joni noon ɓeɗo yimɓe si ɓe ari ɓe ɗetti oɗo neɗɗanke ɓe ukkimo ka nder kaburu makko ɓe ɗetta ɗeɗo piɗe ɓe watta e hoore makko ɓe ɗetta haa ko ɓe watta e hoore ɗum ɗo ɓe lanna ɓe ɗetta leydi ndin ɓe hibba e hoore mum ɓe immo ɓe huccita ɓe accamo kanko tun e hoore makko ma'a amalihi fil hufra kanko tun e golle makko ɗen ka nder gayka joni noon oɗo ka heddi ka nder gayka ɗon inen anndi seydna usman ibni affanin radiallahu anhu ko filla itta e maɓɓe ko wonde kamɓe haa hannde ɓe meeɗaali yiwde kaburu kamɓe seydna usman siwana ɓe fesay haa waare maɓɓe nden loppo ɓe landa kamɓe seydna usman ko fii honɗum ɓe waɗanta ɗum ɓe maaki mi nani nelaaɗo alayhi salatu wassalamu hiɓe maaka alqabru awalu manzilatin min manazili lyawmi alqiyama ɓe maaki wonde mi nani nelaaɗo alayhi salatu wassalamu no maaka oɗo kaburu ko kanko woni arande e berleji ɗi bani adama weeroyta fof ka dargal bimana min manazili l akhira kala werde nde andanɗa hoore ma ko werde l'ahara oɗo neɗɗo ko ɗon fuɗɗorta yani no e wasi innama salle de réception makko on kanko neɗɗo on kaka kabru nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe maaki fa in naja minhu fama ba'dahu aysar wa in lam yanj fama ba'dahu ashad nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maaki neɗɗo on si tawi o daƴi ka nder kaburu ton o lettaka haray ko hedditi yeeso kon fof koye ɓurtunewade amma si tawi kanko neɗɗonke on o daɗali ton o lettama nder ton o heeɓi fitna o nder ton ɓe maaki haray ko hikkitoyta yeeso kon fof koye ɓurtu sattude ɓe maaki fama ra'aytu munzaran qattun illa walqabru afda'u minhu nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe maaki min nelaɗo mon on mi yi aali ha hande ko yitere bani adama darata siwana kaburu no ɓuri ɗum ɗon hulɓinade ka nder kaburu noon ko antu wana an e yummama wana an e baba en ma wana an e modima wana an e hay e goto siwana an e golle maɗe ɓeɗo on bitima e nder ngaɗo gayka ɓe huccitiɓe yeeyi ɓeɗo malaikaɓe tedduɓe ɗiɗo woni munkar kañumma e nakir ɓe ara ɓe imminama ka nder kaburu mo joɗiɗa mo waliɗa e mum ɓe joɗɗinama allahu subhanahu wa ta'ala o immina ɓeɗo malaikaɓe yoɓe arɓe landoma wonde man rabbuk wama dinuk waman nabiyuk wa maha kunta taqulu fi hadha arrajul ɓeɗo malaikaɓe ɓe ara ɓe lando oɗo neɗɗanke ɗeɗo lande nayyi ene ko hombo woni joomi ma an ko honɗum wonno diina ma kan ko hommo wonno annabajo ma on ko honɗum laatinoɗa ɗawiyayno e oɗo gorko wiyeteɗo muhammadin sallllahu alayhi wa sallam oɗo neɗɗanke ka o waali ka nder kaburu makko ton o lande ɗeɗo lande nayyi so ndaari hande bi sababi intisaril jahli sabu sakitagol ndeɗo majjere e ngu zaman ngu wuruɗon e mum ɗo ko ɗo fottata e mawɗo maɗum e yummirawo nawyuɗo no jogiti kaye no yaade janngugol landuɗaɓe ko on ɗum janngoy toon ɓe wiyama ko lande kaburu tawa ɗum a meeɗa janngude ɗum ka aduna ɗo ha wawa jaaboyaade ko waɗi allahu jalla wa ala ko wi ko yusabbitu llahu alladina amanu bilqawli thabiti fi lhayati dunya wa fi l'akhirah wa yudillu llahu alzalimina wa yaf'alu llahu ma yasha o wi kanko allahu o tabintinanayi hulnoɓe moɓen ka aduna ɗo ɓe gomɗini ɓe golleji moƴƴi
ɓe jogitoto konngol maɓɓe la ilaha illallahu muhammadun rasulullah fodde hiɓe wuuri ka leydi ɗo si ɓe maayi ɓe hewtoy ka kaburu malaikaɓen si landike ɓe allahu on longinaɓe ɓe jaabo ko waɗi ko malaikaɓe hulɓiniɓe woni si ɓe darike yeeso ma hiɗen anndi an bani adama tum hay neɗɗanke sifajo ma marɗo miri sim darike yeeso ma hiɗa annduno goɗɗum a yejjitay joni noon ɓeɗo malaikaɓe e mawnude hulɓinade si ɓe darike yeeso ma ɓe landike ma tawi na a moƴƴuɗo a wata jaabade ko wallatama ya jaaboɗo wo ko allahu subhanahu wa ta'ala ko waɗi noon o wi wa yudillu llahu zalimin kanko allahu o majjinay toñay noɓɓen ɓe wawata jaabade malaikaɓen si ari ɓe wi man rabbuk ko hombo woni joomi ma an ko hombo laatinoɗa ɗa rewayno ka aduna si tawi hawri ko neɗɗo bonɗo wurunoɗo e beleɗe wonki makko e woli e foti cuɗari gurdan aduna o daro wiyaɓe ha la adri o wiya hey min mi anda ko hombo wonno joomi am kamɓe malaikaɓen ɓe towna ɓolde nde ɓe jogii nden ɓe lappa mo lappande molanane nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe maaki kanko neɗɗo o muncito o wonta condi ko waɗi noon ɗen ɓolɗe ɗe ɓe jogii kamɓe ɓeɗo malaikaɓe tedduɓe lori hadis mo imam ahmad ibne hambal filli nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe maaki ɓolde wotere yani sawru woturu ndu malaikaɓen jogii koɓe piirta ɓeɗo yimɓe bomɓe ɓe maaki woturu e ɗin ɗon cabbisi wallinama ka hoore leydi ɗo jinnaji ɗin ɗi fop majji ɗi moɓodiri yimɓe ɓen ɓe fop maɓɓe ɓe moɓodiri fii ɓantugol nduɗo sawru ɓe towna ndu ɓe itta ka leydi hakken ko ndu teddi kon ɓe wawata oɗo noon neɗɗanke ko ɗum ɗo o focciroyte ka hadise abou saidin al-khudbariy radiyallahu anhu ɓe maaki ɓeɗo malaikaɓe si ɗetti nduɗo sawru ndun sawru ɗon noon nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe maaki si ndu ɗettama ndu lappirama fello ngo ngo muncitoto ngo wonta place a rewi ɗon a sikka ha hande fello meeɗali wonde no kamɓe malaikaɓe si ɓe wimo man rabbuka ko hombo woni joomi ma o wawali jabade sabanede ma bonkiji ko marno ka aduna ɗo kon o wi ha la adri min mi anda malaikaɓen towna nduɗo sawru molanandu ɓe cippina e hoore makko nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe maaki o muncito on tuma allahu jalla wa ala tagitamo kadi no wonirno noon o jooɗo kamɓe malaikaɓen ɓe nanam ko waɗi noon la darayta wala talawt an a wonano anduɗo a wonano jannguɗo a wawata andude a janggali a jaɓano janngude dina ma kanka aduna ko darnoɗa ko weeli e foti suka ka o woni senijo ɗon ko ma sene siyagal makko ngal wela jiwo ka curbuɗa ɗon ko ma sukaɓɓen anda ko ha honto laɓaɗa ko ma fof wawa andude moodi jiwo kaari en on no laɓa kamɓe malaikaɓe mbiya ko ɗum jokkunoɗa wana janngugol dina jokkunoɗa ka hoore leydi on tuma ɓe landitomo ɓe nawama dinuka ko honɗum wonno dina ma kadi ko honɗum e dinaji marnoɗa ko a julɗo wonno ka ko a chrétien jo ka ko a juif jo wonno ka haala dina o daro wiya ha haala adiri hey mi andanani malaikaɓe joƴƴina kadi nde ɗo ɓolde hoore makko o muncitora wona ka arande lawol nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe maaki si ɗum ɗo waɗi allahu jalla wa ala tagitamo kadi o jooɗo ɓe landomo kadi waman nabiyuka hombo wonno annabajo ma o wiya ha la adri mi anda ɓe jippina kadi wa mayre hoore makko allahu tagitamo joɗɗinamo ɓeyna ma kunta taqulu fi hada arrajul ko ndum latinoɗa ɗa wolayno o nelaɗo ɗo daro wiya min mi tawno yimɓe ɓen hiɓe wowla mi wowli ko ɓe wowlayno kon ɓeɗo malaikaɓe si lannimo soñjude oɗo soñña molanaɗo tawa golle maɓɓe ɗen kamɓe lanni kala landal ngal ɓe landimo si o jaabike o wi mi anda allahu jalla wa ala itta hito dow kanko subhanahu wa ta'ala o wiya hey ko onon malaikaɓe oɗo jiyaɗo an ko o woni o wowlande kon fof ko fenande kala jaabawol ngala landal ngal o landa ko ni woni ko allahu jalla wa ala addirantamo hito ɓeɗo malaikaɓe si ɓe lannimo foccude nde ɗo foccande on tuma ɓe uddita baafal goo ka aljanna ɓe hollamo nemaji e paleji molanaɗi e weeli e foti ɓuttu ɓernde ko woni nder ton kon ɓe wiya hari allahu jalla wa ala ko ɗo marannoma si a fewuno moƴƴuɗa kono ɓa a fewano ɓe soka ngal ɗon baafal ɓe wiya nattaɗo ɓe uddita baafal goo ka yiite jahannama o hayno lette molanaɗe ko woni nder ton kon ɓe wiya ɓa a wanno weeli e foti ma on ka aduna haray si dargal ngal darike allahu ko ɗo naɗoytama a yaltata kadi
on tuma kanko neɗɗanke on ka o jooɗi ɗon o inna allahumma la taqumi saa allahu mi torikema watta dargal ngal daro dey du'a'un la yustajab du'a mo tawata jabota ko fes on tuma ɓeɗo malaikaɓe immo accamo kanko neɗɗo on allahu subhanahu wa ta'ala addoya neɗɗanke mo andanɗa hoore ma ko kanuɗo luuɓuɗo juutuɗo peɗali mo kaani ha ko wawata sifade on ɗon ara tawa mo jooɗo takko makko luuɓuɗo moƴƴa o wiya ene an kadi ɓeɗo malaikaɓe ko sonjinmi kon fof o sonjaɗo mi sikkuno mi yaltata e makko an kadi ko a woni arde jooɗo takko an ɗo ko a hombo elaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maki on neɗɗo kanuɗo ɗon fewta mo inna ko mi wonno golle maɗen ka aduna e wawata sertude ha dargal daro ko an gollunola ko golluɗa kon ko ɗum woni lam min allahu wattan neɗɗanke woyo mi ar wonden ɗo ha dargal daro oɗo noon neɗɗanke no waali ka nder kaburu makko nder ton nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maki allahu subhanahu wa ta'ala faaɗinanamo kaburu makko on faaɗinande molanane kun gay kun ɗon e faaɗude allahu ɓurta kum ɓiƴude kadi ko waɗi o wino en aman a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan banka wa nahshuruhu yawma alqiyamati a'ma qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadhalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadhalika alyawma tunsa وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى كان الله سبحانه وتعالى وي فمن أعرض عن ذكري كلا ورد كهور الليل دو أدوري نيرو قرآن أن تدني تبيو جنغتا نيرو قرآن أن تدني وهدو تاكو نيرو كجنغتي وقل ترتا نيرو قرآن أن ko yondaru ko weli moy mayre kon wadetta ko metti mo kon o wallina o wuri ka hoore leydi ha o maayi o andali min allahu ko mi wi e mayre o wi kala wurirɗo ni e feendeɗo qur'anare teddune allahu jalla wa ala wi fa inna lahu ma'ishatan banka oɗo no marana gurnan ɓittuɗam nelano alayhi salatu wassalamu ɓe darni ɓeɗo sahabaɓe maɓɓe ɓe maki atadruna alma'ishata banka ene onon sahabaɓe angiɗon andi ko honɗum woni gurnan ɗan tawata ko gurnan faaɗuɗan ɓe maki allahu wa rasuluhu a'lam ko allahu e nelaɗo makko o woni ko andi ɗum ɗum nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe maki ko neɗɗo bonɗo on si wallinama ka kaburu makko allahu subhanahu wa ta'ala faaɗinanaymo kaburu on ha bala kenkenje makko ɗe lutonira balɓe makko ɗe lutonira ka nder kaburu allahu subhanahu wa ta'ala waɗanamo nder ton bolle 99 ɗe o wonda e mum ha dargal daro kanko e majje kawtirta ka nder kaburu makko en andi noon hay boddi si wiyama hande no ka nder galle ɗo goto susta walde ɗo joni noon ka nder kaburu ma bolle 99 nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe maki ɗum boddi wotiri kadi e ɗen ɗon bolle ɓurɗe mawnude tooke ɗen ka aduna ga a hawtinira e tooke majje kanɗe bolle jeɗɗi si fota e tooke boddi wotiri e ɗen bolle ɗe allahu waɗantama ka nder kaburu ma saabu honɗum a suɓino gurnan aduna wiwɗa an la vie est belle ko ma waɗa ko falɗa ko an ko a neɗɗo fewdiɗo a waɗay dina tumɓe nama an nono ɗum ɗo ko yimɓe préhistoire e ko nandi e sifa mum les gens de l'antiquité ko ɓe gandira ɗum fewɗo ka wonɗen ɗo on ni avec la mondialisation naam si tawi a wiya mondialisation ma on ko yeddugol allahu subhanahu wa ta'ala mondialisation ma on ko iwtirgol ɓawo iblis woosi a maayi ka kaburu ma allahu jalla wa ala ko sifa o monde ɗo waɗanoytama nder ton oɗo malaikajo noon e nani oɗo neɗɗanke kanko wondugol makko e ɗeɗo bolle 99 ka nder kaburu makko ton tawa kadi ɗum ɗo e ɗum mum himo lettede ka nder kaburu makko ton harana ɗeɗo tun kadi woni mo ñamude ko waɗi haray ko hayatul barzakhiya o woni e mum nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maki ñande goo neɗɗo goto arno e hiɓe walino hiɓe ɗaani ɓe maki hoɓɓe goo ɗiɗo arno ɓe imminiɓe ka ɓe ɗaani ɗon tawi ɓe hoyɗuɓe mana ɓen ɗon ittiɓe ka ɗoyngol maɓɓe wi immoye hen ɓe maki mi immi mi iwtiri ɓawo maɓɓe min yehi ha min hewti e nokku men tawi neɗɗanke goto no wallina himo ajjina goɗɗo goo no jogiti hayre mo dari e hoore kadi mawre kaaƴe o ɗetta hayre wotere o fettina hoore oya nden
o darto ha hoore nde lanna wattade o hocca hayre goo kadi o feccamo hoore nden kadi mi landi ko homboni ɓen ɗiɗo mi wondi ɓe wi mayin tawta landomin min ari ha min hewto e nokku min tawi neɗɗo goto kadi no wallinahimo ajjina goɗɗo no dari dow makko no jogii ratowal no seekudemo hunduko kon ka sengo nano naɓa ha ka hoƴƴudu makko turna sengo ñamongon kadi seeka ha ka hoƴƴudu si o lanni seekude ñamongon o tawa nanongon selli o wurtira ɗon kadi ɓenɗon kadi no jokkiri noon mi landi ɓeɗo kadi ko homɓe ni ɓeɓe mi wondi ɓe innin mi mayin tawwata lando min aroy kadi ha e nokku min tawi neɗɗo goto no fubbo e nder caangol ƴiƴam tawi goɗɗo no dari ka fongon caangol dowga on no jogiti kaaƴe nde oɗa fubbi ha hewti ka pencenji fi ƴawgol wo oya hocca hayre willo nde naata ka hunduko makko hayre nden bugitomo ka tumbo ƴiƴam kadi o fubbo ɓen kadi no jokkiri noon mi landiti ko homboni ɓe wi mi mayi wata lando min aroy ha min tawi hoɓɓe goo worɓe e rewɓe no ɓorti hay goto e maɓɓe ɓornaki ɓeno ukka e nder ko waywa biniri mana ko waywa keesuwal sengo dow on no faaɗi ley on no yaaji hiɓe woni nder ton goto kala e maɓɓe no ɓortori wano tagira noon yiite no hukka e nder maɓɓe hiɓe sumude hiɓe wullude nder ton hiɓe soƴude hiɓe faabinde mi landiti ko homɓe ni ɓe wi mayin tawwata lan mana ɓe wanno yaadu juutundu ɓaɓe hewtoyi nokku malaikaɓɓen ka ɓe hatti ɗon tawi ko malaikaɓe ɓe darni nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maki habbo noon min sifanoma ko feƴƴinɗen kon ko hayni ɗen kon ɓe wi amma neɗɗo mo tawnoɗen no waali on hoore makko nden no fuseede ko neɗɗo mo tawata o juulino waɓutu wootuma waɓutu on feƴƴi neɗɗo mo tawata juuli subaka wotuma nangen ƴawi o juuli fana wotuma alansara heewi kana kanko julɗe makko ɗen fof ko angoro o juulata o habboto ha waɓutu on feƴƴa elaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maki malaika ɓe wi mi ɓenɗon si maayi ko ni koye maɓɓe ɗen fusirte ha dargal daro si dargal darike kadi honto ɓe fokkiti fa khalafa min ba'dihim khalfun ada'u salati wattaba'u shahwati fa sawfa yalqawna ghayya allahu jalla wa ala wi hoɓɓe goo lonti ɓaawo moƴƴuɓe men ɓe yeebi julɗe ɗen ay imam ibne kasir de maki ay akharuha an waqtiha ɓe dari ɓe nenni julde nden ko juulaynoɓe kono ko tuma waɓu tuma feƴƴi o si ɓe juula yeyi hari meɗen ka taxi no hari miɗo yeyde miɗo mari kiliyamɓe no hari meɗen ka classe o hari meɗen e séminaire meɗen e réunion ɓe habbo ha waɓutu on feƴƴa ɓe juulal allahu subhanahu wa ta'ala hay wonɓe ɓen ka jihadi fi sabilihi ɓen ɗon o wi wata waɓutu on feƴƴuɓe juulali dey hara hiɓe haɓude yoɓe juulu ka ɓe haɓata ɗum an noon dartiɗo woni ga e alhaali umma aduna dardo a wiya hari koye ku wonɗa allahu wi ɓeɗo de si ɓe maayi sawfa yalqawna ghayya no saati ka ɓe hawroya e nokku goto no ka jahannama no inne ghayyi abdoullahi ibne abbas radiallahu anhuma ɓe maaki ghayyi ko waadin fi jahannama wa inna jahannama la tata'awwadu billahi min ɓe maaki si innama ghayyi ko aynde goo no ka jahannam hakken ayne nden ko nde wuli ko nde mari lette muusuɗe e soñdia kon hay jahannama wiyay allahu mi turke ma dandam bone ɗo ɓe maaki noon neɗɗo nennowo waɓutu on si o maayi taw ko ɗon o fusete hoore makko nden ha dargal daro si dargal daroyke ko nder ɗo o bugoyte kadi ɓe maaki amma neɗɗo ɗimmo mo tawɗen on no wallina ratowal ngal no waɗede hunduko makko kon fecce ɓe maaki ko neɗɗo wowlaynoɗo fenande jotto ka nder suudu makko o formula fenande wotere nde sakito e nder aduna on fof sabu ko o fenayno kon si o waaloyke ka kaburu makko malaika ɓen arday e ɗeɗo ratoje ɓe seeka mo hunduko kon ha dargal daro ɗo nanta goɗɗo nama no fewon ɗo sa fenali a wurata alhaali hulɓiniɗo neɗɗo julɗo wowlowo fenande o darto kadi o yano ahi sa fenali a wurata ala ella ma yo tawya allahu tabaraka wa taala ɓe wi amma mo tawnoɗen wonno fubbade ka nder ƴiƴan ko neɗɗo ñamaynoɗo riba oɗo ko neɗɗo mo tawata si o maayi taw koye ƴiƴan o fubboto ha dargal si dargal ngal hewtoy noon alladina yakuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladi yatakhabatuhu lcheytanu min almas dhalika bi annahum qalu innama albay'u mithlu riba tawino wa ahalla allahu albay'a wa harrama arriba ñande dargal kamɓe ñamayɓe riba ɓen si ɓe immintinede nden ñanden ɓe immoray wa neɗɗo mo jinna cheytane liɓi
immagol yana ko immo yana ha ɓe hawtoya kadarngal ballo woodi e karmokoɓe go yaaruɓe wonde neɗɗo ñaamowo riba ñalande darngal ko mbaadi bareeru o immorto e mum hoɓɓe goo wi ko mbaadi kose woni ko immorta e mum hono hannde ko ɓuri yurmude ko fof yimɓe ɓen ko mantorta min bappa an ka banque gollata min nene an to soko ko toon gollata jaaji an ko banque woni o gollude tawa noon ɗi banque ji ɗo ɗi fop majji no ɗi diidori yeruɗi min humpiti fi mum ɗin ɗi fop majji ko bunukun riba wiya ɗi fop ko banque ji riba karamo koɓe saudiya ɓen wona cheikh ibne bas ɓe windi deftere ko yowiti e fi majji ɓe maaki gollugol nder ton no harmi si a ñaami ko riba wonɗa ñamude noon ko mantorta ko babay ma ka banque gollata yumma ma ka banque gollata koto ma ko toon modi en fiancé an ka banque gollata nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maki ayyuma abadin nabata lahmuhu bilharami fannaru awla bihi ɓe maki kala neɗɗo mo tata ɓandu makko ɗum koko harmi ndu wuuriri si o maayi ko yita jahannama mari geɓal ndum ɓandu ɗon aljanna ala haaju e mayru joni noon oɗo ñamowo riba ko ni immorita si ɓe aroyi kadi ɓe darike ka darngal ibne abbas ɓe maki kamɓe marɓe ñamaynoɓe riba ɓen allah o himne malaikaɓe ɓen arde e kaafaje jonnaɓe tawa koɓe jonnirte ɗen kaafaje wo koyoɓe haɓidu e allahu tabaraka wa taala e hoore kaɓe dari ɗon nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe maki taway reedu goto kala e maɓɓe no yehi ha memoye leydi ni andi ko enen woni ko fijiri riba ko waɗi bakkatuji mum ɗin no mawni nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maki e hadise maɓɓe goo wonde arriba 70 baban wa fi riwayatin 73 huban ɓe maki fa aysaruhu mislu an yankiha rajulu ummahu ɓe maki riba no mari bakkatuji 70 e riwaya goo bakkatuji 70 ɓe maki bakkatu ɓurɗo fandude e majji ɗin ɗon 70 fop kamɓe nelaɗo on ɓe maki ɗum ɗon no way wasi tawi neɗɗanke jombi yumma makko ta kamɓe jiidantomo bakkatu ko heɓata ɗon kon ko on ɓuuri fandude e bakkatuji 70 ko riba mari kon e hadise goo ɓe maki arriba maki bana addirhamu alladi yusibuhu l insanu fi riba aw min arriba ɓe maki ashaddu min 36 zaniya neɗɗanke infran goto mo ñamata e riba on ɗon bone makko no ɓuri mawnude edi zinaji 36 yani neɗɗanke mo andanɗa hoorema joni ɗetten misal jiwo waaliɗo ka hôtel golle makko fof ko yeeyugol hoore makko an hiɗa jooɗi ka ley contenaire ma hiɗa jooɗi ka nder magasin ma hiɗa jooɗiɗa jokki business ji manin infran goto mo ñamuɗa e nder ɗon tawi ko riba o heɓori haray oɗa jiwo si o waɗi zinaji 36 hiɗa ɓuri mo bakkatu ka allahu tabaraka wa taala oɗo waɗi si tawi ko hunde nde tata ko mawnude nde hanuɗen tertade kamɓe malaikaɓe ɓe inni amma ɓortinoɓe worɓe e rewɓe ɓe tawɗen ɓen ka nder e keesuwal yiite tawi hiɓe sonka hiɓe faabina ɓeɗo ko waɗaynoɓe zina ɓen ka hoore leydi worɓe waɗaynoɓe zina wakkiloɗa immoɗa yahana jiwo goɗɗo mo andanɗa hoorema oɗo daganakima aduna o fof o daganakima ha e nokku wakkiloɗa an kadi jiwo iwtira ɓawo gorko mo andanɗa hoorema daganakima e nder aduna o fop makko yahon suuɗo ɗon aduna o fof wirtoɗo yeeso allahu subhanahu wa taala par ce que ko yawgol ferma bafeɗen ɗe fo majje ferma fenêtre ji ɗin ɗi fo majje jooɗo noon hande kadi sikkalan ni suuɗade tawa ko ɗon noon ɓurɗon feñande allahu subhanahu wa taala waɗi noon ko wa indahu mafatihu lghaybi la yalamuha illa huwa o wi kaka makko woni saabiji sottirgol kala ko wirni o yeeyi ɗum waɗi si imam ahmad ibne hambal ɓe marno gimol ɓe maaki wonde ida ma halawta addara yawman la taqul halawtu walakin qul alayya raqibun wa khaliqu zulami yaraka wala tahsabanna allaha yaghfulu sa'a wala annama takhfa alayhi yaghibu ɓe maaki an neɗɗo si tawi ñande goo a naatoyi e suudu an tun a wirnike a suddike an tun ɓe maaki la taqul halawt wata wiw ko min tu woni nder ɗo ɓe maaki walakin qul alayya raqib wiw miɗo wondi e goɗɗo ko waɗi ɗo wa khaliqu zulami yaraki kanko allahu taguɗo niɓe ɗen imo rentuma ka wonɗa ɗo ɓe maaki wala tahsabanna allaha yaghfulu sa'a wata sikkudey allahu on no weltindo ha yeru sa'a o gotum wala annama takhfa alayhi yaghib wata sikku wonde ko woni o suuɗanade kono no wirnimo kanko allahu
fa idan ka nangata on ɗon sonnajo ma ka nangata on ɗon gorko yahon naton waɗon zina yalton allahu subhanahu wa ta'ala o wi himo renti on wata on sikku o renta on kanko jalla wa ala o wi moƴƴuɓe ɓen kadi wata on sikku allahu rentaɓe ko waɗi noon ko wala tahsabanna allaha ghafilan amma ya'malu zalimun innama yu'akhiruhum liyawmin tashkhasu fihi al-absar muhti'ina muqni'i ru'usihim la yartaddu ilayhim tarfuhum wa af'idatuhum hawa kanko allahu wi wata sikku allahu no welsindi dey ɓe yimɓe bomɓe ko ɓe gollata yarayɓe beere no yara bimbi e kiikiiɗe ɓe waɗa ko ɓe faala waɗayɓe zina no jokkiri no faalira zuwayɓe carte zuwayɓe peemi zuwayɓe guine gems zuwayɓe mi anda kala ko andanɗa hoore ma ko piiji harmuɗi ɓeɗo fof no jokki ɗum bimbi e kiikiiɗe allahu wi hey wata sikku allahu no welsindi himo ayni ɓe ko honnu innama yu'akhiruhum li yawmin tashkhasu fihi al absar allahu ko nennani ɓe ko haa ɓe tawyamo e ñallal ngal tawata hakkenko ngal sattigon nden ñanden gite ɗen ko puttinotoɗe ko waɗi noon ko nden ñanden kamɓe yimɓe bomɓe ɓen ko la yartaddu ilayhim tarfuhum darɗe maɓɓe ɗen yirtitota ko ndaara ɓe wa af'idatuhum hawa allahu wi nden ñanden a tawa ɓerɗe maɓɓe ɗen kadi ko yewuɗe ɗe tawata ko ɓerɗe anuɗe moƴƴa fa idan haray goto kala me yo wattan hakkil o heɓulano nde ɗo mayde o wakkilo o moƴƴina ɗan ɗo gurdam makko yeeso nde ɗo mayde tawa o heɓay ka o tawoya allahu tabaraka wa taala la siyaman noon enen ɓeɗo sukaɓe worɓe wattude e ɓeɗo sukaɓe suddiɓe ko waɗi si tawi en daraki ɗen andi hande kaɗo dina allahu subhanahu wa taala ko ɓuri wonde contre kaɗo ko ɓeɗo sukaɓe tigi e hoore mum sukaɓe worɓe no dari feere sukaɓe jiwɓe no dari feere hiɓe haɓɓiti ko maafi iblisa towa ka hoore leydi ayiye ɓe no ƴawi e otoje no jinda e nder saare nden no waɗa publicité ji wiwgol ma artiste jo kaarijo no invita palais kaari kaarijo no invita boîte kaari kaarijo no invita jardin kaari kaarijo no invita plage kaari ɓe wiyama si a woopi ɗum a ŋatay hondumanu tawa noon ko si a yeyi ŋata hondumanu ko waɗi ko wa yawma yu'addu zalimu ala yadayhi ñande tawata a tooñi a ŋatoya kolli maɗen ɗiɗin no ñalande darngal enen kadi daro ɗen wiyen ko ma kaɗo dina allahu yara yeeso no ɓen bandiɓe sonkirta noon e yaasi on ɓe wiya ko ma iblisa yara yeeso enen kadi daro ɗen janggen